Okay, we're back. Apo, ito pa dyan radyo balong. Okay, so that's it. Kung na ito, ikablaawa man, dagiti family kalawa. Ay, nalapag-game dito tayan. Madama apong ornusin dagiti staff iti IFM, dagiti contestant tayo ta. At dan sa ti, nga makadanon nga may isa. Iso nga, nangayab na ulit di sa bali nga contestant. Apay, nga ito madita nga umay, sayang. Mabutang tansamot tan. Anyway, our contestant or oriented, dagito'y Barbaris Young Butan, ni Leo Joaquin from Cabarruan, Cawan City. We also have Joseph Gamad from San Mariano, Isabela, and Jesselyn Gamad of San Mariano, Isabela. Agpada nga Gamad. And then, and Leo to Joseph Gamad and Leo Joaquin, we will be having Madeline and Sheila. Okay, also from San Mariano, Isabela. So please stand by for our Ilocano Idol 2019. Damdama lang po dito alas 2 malam. And, kung na ito'y Good PM Idol pa request man, the Jessica tibak nang ko, tay sakyo kita amin nga friends ko. Ito'y nag-text Carol Gamay, avaglipay kirino. Thanks Idol, guwapo. Uy, guwapo ko nanan. Kaya nagtinaji ko ni Sir Camilo po yan. Camilo Castañeda. Wan. Kananahan na imbag nga malam karuba, pakibati man tayo asawag, iti belated happy 28th wedding anniversary di Kalman. Wow, happy 28th anniversary kanyayo, ma'am and sir. Mr. and Mrs. Camilo Castañeda. Agur ko ati Jing. Jay. Malagi pa dinagan ni bago na abo nila tamot ngamin si JTJ ni Emmanuel ni AJ ko kuman. Anyway, dito ni bakit ko ni Ma'am Lerma. Ayan, ito Ma'am Lerma and Sir Camilo. Belated happy wedding anniversary. And I also received special text ko na to. Hello mga idol, FDD, afternoon to you. Good afternoon to you and to your countless listeners and viewers worldwide. Kahit kuman kablaawan tinaragsa ka pa nagkasangay ni John Feliz Pastores Ariales. Kunak man lang no, idino English data kanta nga si Siwit nga niti Tagalog na kat tingnam hintay si Siwit. Si Siwit si Siwit. Kasano kaya nga umingar ken makaunga data nga bilit mo John Mark. Di bilit ka ni Christian J. Serrano padre ket sabali no makaungat kaya nati agbil kano ko na awan sa naman nga talaga nga masarakan mintay mapukpo ko ang panunod min aso nga minti ko nagtatay kat nga palpala ilang nga duwa. Anyway, feeling mo ada masarakan nga panunod ka Emil kik talaga mo nga awan ti panunod tayo di ba? Tayo iti karakter tayo na dumaawan nga talaga ti panunod tayo. Iso nga sumruti kinabala. Iso nga hantayo nga biruka na hantay effort talaga nga awan. That's it. Okay, that's the other side of our group. Talagang adamot ti grupo mi apo nga doktor, attorney kada kontan nga di kami laang iti makaammo. Numaammo ti sa bali ay ket ma-disqualify kami apo nga attorney kada. Anyway, just enjoy life ka Emil and Tantan hangkay sa sardang nga agparparagsak kada kiti followers yo. And do you have any message bakat? Ay, okay. So that's it. Kung nanapay dito sige, dito dumpay nga pangablaaw. Kaanakan, JM. Naimbag nga malam kanya mga idol, pangabalaman ti family de la Cruz, ngagdang-dangag dito yung Rain number 7. Request ka no, JM. Yellow Rose. Wait po namin. Thanks, Point More Power. Kung ni Jamaica de la Cruz. Watching from Hong Kong. Watching from Hong Kong. Pakikablaman na saglit buong pamilya dito Ginalbin, Naglipay, Quirino Province. Miss you. Amin, kuna ni Ronel Topinyo. Idol, pakibati nga ang nagbibilad ng palay dito sa Villa Beltran na sina Boy alias Balsot Josie Anong kunan. Good afternoon mo dita Villa Carmen. Dan Nanay Lourdes ni Anthony ni Ann. No dati DJ sa balak lang agde-date man nga ibati dakan sa Jik mo. Di malayo ni inang natin ang tinansay ni Ajang, ni Jason, ni Justin. Later on at the dinner date nga family, syempre in the observance of my daughter's birthday, and of course, di pa naka-permanent na ni attorney Anthony Gotham. Yatam attorney nga dagos. And I dapat nag-text gaya mit to wait a minute. Wait. What? Wait.
Atoy, okay, from Ninang Lani Bartolome, naimbag aldaw June and JM, kompleto man enti aldaw min, lalo ni ninong mo, adda kayo nga, maragrag, mang parparag sa kada kami. Request man, Jay Pledging My Love. Isa ka namon balong, data Pledging My Love. Of course, may isa kada kiti favorito mo met ninang dayto nga kansyunen. Apo agkang kanta kami kat iti kuamot iti perfect kastano dati bride and groom nga agsalahaan dato iti kang kanta imi kasi naggulimak ken nagpintas iti kay papanan na. Okay nga rod, kantaan ta the Pledging My Love once again for my dearest Ninong Dalmar. Apo mamimiss me dati pagpagaak tayon. Kat adaha ko ma iti awarding iti civil service and together with the HRM office and the mayor's office katagiti nagbayagan nga nagserserve iti munisipyo ay kat agkatawa kat makita ma dati 30 taon na di jayan ada 25, 27, 24 kasla kada kami. So datoy ko matagkukuyog di jay apo nga na-awardan Ninong Dalmar. Anyway, amin apo nga ginayat para kanya tayo amin dati nga sunata. To my lovely wife Jufy. Forever, my darling, my love will be true, always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Magic ko ito. Madingan kumurri. Madingan parang nagati parahan. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Okay, that's it. Apo, para kinininong Dalmar and Ninang Lani Bartolome. And of course, kada dito ko Oscarison, apo nga kanay na tungtungin kada kami ni attorney Adele Bulatao, ni Dr. Shoni Bulatao, ni Judge Bingo Bulatao. Ano pa ito? Kita ikan tayo man, at ito halsya matoy na kaplaw, kukakatao ka. Ni George Pangjao ti Kalaukan. Rizal Kalinga. Kalinga? Rizal. Rizal Kalinga. Di ba nagkansyon tatan? Wow. Kandi tamit apo ti address na DJ Fallen PNP personnel nga taga Ramon, ay Ramon nga napaltugan. Gumarang sabi nila. Yes. Gumarang. Okay nga rod, as requested, kung natatay halasema,
Ay kat kay ayaw mi apo dagat nga sonata. Dahil ito yan. Waday esay kantina, sing igid di kalsada, banda na edhalsema. Ay anpay banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na punaw iman. At adoy mang arum, pabaro ay gogowa po, pada amin formado. Watak pa'y wat komit kit ya o watak pa'y iit ke, balasang ay naaamo. Nagdagsan mo kat ko, nanabit sin kiday ko. Bego pa'y isan ninilak, sexy ay nag-aw-awak, ya po yung ay man kikilat. Okay, once again, ang tabayanan niya po tamtama. Last hour, iti Search for Ilocano Idols 2019. Apo ang kakalaing nagadi contestants tayo ito tangal daw. Siya sino nga dati mga bagkadakwada. At diyak minam nama ay satan baulay duna, balasang edhalsema. Umiguyod yan kanana ay kataman inumta, dilay dak dodowata. Pinmatong sinlamisaan, ginawat ng botelya, nabunsiyan din pusod na. Dadak kerigayan gengko, kaman maktat san yas-yas ko, tanumaliyan makitugdo. Nagdagsan mo kako, nanabad sing kiday ko. Nego pa'y isang ninilak, sexy ay parang aw-awa, yapo yung ay man kikilat. Nagdagsan mo kat ko, nanabad sang kiday ko. Nego pa'y isang ninilak, sexy ay parang aw-awa, yapo yung ay man kikilat.